Ikomplu jiżdiedu l-każijiet tal-menti minn dawk li kienu klijenti tan-notar Ivan Barbara wara l-istorja żvelata minn dan l-istazzjon. Ftit tal-jemilu xi klijenti li tilfu flushom wara li fil-clients account tan-notar instab li kien hemm flejjes neqsin, talbu li l-qorti tiftaħ inkjesta maġisterjali fil-konfront tal-armla ta' Barbara, Rosen Barbara Zarb. U wara li seħdan, sorsi li tkellmu ma' Net News ikkonfermawna li kienu numerużi l-menti oħra li daħlu fil-konfront tal-istess notar. Min barra l-menti ta' persuni li jidher li tilfu flushom il-clients account u mifhum li issa hemm ukoll qatt ta' klijenti tan-notar li skoprew l-ħlas ta' taxxa li għaddew lin notar Barbara u li kellu jgħaddi lid-Dipartiment ta' Taxxi Interni fuq kuntratti li saru qatt ma waslu għand id-Dipartiment, bir-riżultat li qed jidher li dawn il-persuni ma ħarsux it-taxxi dovuti u li l-kuntratti ma kinux irreġistrati. Net News baqa' jipprova jagħmel kuntatt mal-armla tan-notar kif ukoll mal-avukati tagħha sabiex ikollna konferma li Mart in-notar kienet uffiċjalment infurmata bl-inkjesta mitluba kontrija u biex ikun magħruf għal kemm jammontaw l-ilmenti kontra n-notar. Madankollu sa issa kull mistoqsija tagħna baqgħet mhux imwieġba.